Korinte kyanga Paul lai khak ni na bungyat Jerusalem gen theite adia thilpiak huan unaute o misu dunia gam a saptuam polte la ka pathian happy na piak pen kahon thei sak ding uhi huchi a haksa thuakte ze et na thupi a akipa na nga u kiching zo le nak pia gen thei hinapi ama ulam a athil phal na thupi un hiaite khub zo a hi dan bang anei bang un a hi anei sang wa thupi in leng ama u thu un apia u chi thei pi ka hi hiai he pi na le mi siang thote na sep sak na thu anak pi tak a hon ngen ngutin huan hiai thil kalamet bang u hilo topa kyanga aki pekhe masa phot wa huan pathian de na bang in kote kyanga ahong ki pekhia uhi huchi in tuma a aki apatsa hiai happy na leng no mau a hi kim lai ding in titas kangen uhi huchi in bang kim gin na thugen siam na theina phattuam ngai na ting na hon i na u na hau bang un huai happy na leng na hau theina ding un thanop so un thupia bang in ka gen ke a midang phattuam ngai na in na it na u gildan leng chian ding in ka gen a hi zo hi itopa jesu christ happy na again theina ziaka hong lao huai hong hau theina ding un haw ma le no mau ziak ngi a hong gen thei tak dan na thei u hi huchi in huai a ka ngai dan bang a hiya ka gen hi kum khat paita a na hi pat kya u leng hilo hi ding a nana lungul u tu in buching sakta le uchin no a ding in a hoi pe na hi huchin hi pichin ding a kiman na a om bang in na nei bang zel wa tang tun na leng a om thei na ding in tun a zo hi tang tung ta un kiman na pen a om nak phot le mi anei lo pi hilo in anei bang zel a apia kipa pi to ka hi midang agim lo wa no nagim na ding un kachi ke hi kibat lual na ding in na hau na u tulai in atak sap ong huk na ahong hi a hau na u leng na tak sap ong huk na u ahong hi sam the na ding in kachi a hi zo huchi in kibat lual na ahong om thei ding hi a khom tam in aval in ane ke ya a khom tom in leng atasam tuan ke chi gel bangin titas le alom te huan ken no ka hon olmo bang a olmo na lungtang titas kyang a pe pa pathian kyang a kipa thu om hen kanget na u ahon san saka hima le kanget zia kya u hilo in ama phatwam ngai na in ama u thu in na kyang a wa a ho dia pod ding in akisa hi unau pa kya umana pa khatto ama kahon sol u hi huai unau pa asap tuam un tanchin hoi lam a aphat na u sap tuam pol teng a athang suak hi huchi lel leng a hi ke hiai he pi na thon piak poding a ko to zin vial ding a sap tuam tel khiak a hi a topa thupa pi na ding in hiai thil thon piak ka hom wa midang te hu na ki thalop na u et sak ding in leng ka hom u hi hiai thil pia ka hom na lam wa kwa ma in ahon dem lo na ding un kapil wang u hi topa ngai dan kia in hilo in mi ngai dan a leng thil kilom ka ngai to khol zel u hi huan akyang wa ka u nau pa u ka solwa ama thil tam pi taka phattuam ngai tak a hi chi tam ve pi ka thei chian ta u hi tu khol a ho no a hon tak san ma ziakin phatwam angai non sem hi tita sa hi le kalom le no mau lam a kana sepi a hi a huan ka unau te u a hi le saptuam pol te palai christu pi na a hi u hi huai ziakin na it u chi theina le ka hon suan na u thei tel na saptuam pol te ma a akyang wa langsak un